Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kakipain, tabang part kamu kit je inno na. Tenle sai kahin sei nom khat kit chu hi le, tuna kahin sei nom chu hi le. Mi khat i poina mi tam tan hin dongin. Cha he phone mang hu iti la do da ham ti question tabang na hung min. Cha he ka sei nom chu hi le. Phone mang chu en ki hol do thei lo hena IMEI ya ko na hi jong le EPI hi jong le ki hol do thei lo ai ma hol do na thei khat no ma he tu ai I het bangwa na phone chu amang tai amana le na IMEI ya ko number a ko na ho hol do thei hena ai ma chu ti hol do dham ti le example a kan pi den chai a ball thelo na lang sanga na kahin sei den Google ho screen icon pi den Google ho chi ale hello le how to search mobile lose mobile na stolen mobile ti ho easy ale min ti ai tam min how can I find my lost mobile by EMI number hello le how to track phone using IMEI online ti ho find out na ki hol thei ha ti a se hin chai ken ka sei nom chu hi le cha hi na chi a na vet teng le chun e hol do thei hana ti hi na lunga de ata yong hi mai thei hen na ai wa cha ke sei nom chu hi le na lu nge ya le example how to track your lost mobile phone with IMEI number you can find out na ki hol do thei dhan langa a hei do he ai wa cha na click nga le chun EP mo ho ama hon tia che da ga sei ham ti la nangin naga mi ding na mi teng le chun amun chen chun na pu hi ve ta amun chena chun na pui lo dio pe sat ki hongin tin a ki hon jo ten la pe stang khat na tia che ki hon na su chat vai yang dio ha chu naga het dio ama se pe na naga het dio chu ka de sen na tia Google ho khun Google he aphat na yon tama phat lo na yon tama tam he na ama saung ka se hin chai na pui chat vai yang dio I app sa he ai wa chu laya hi na pui chat vai dio ai wa amun chen na hlun sa lo dio na ai wa tu na ken ka hin se go chu la amun chen na hlun sa thei ai wa chu chi a hi chu private na e ma ta na ki bol thei lo he chi kon e bol pi dham ti le chen example a bolding government mena government police thana FIR bol the ha ai wa cha hi FIR bol wa ai wa chu na ki block the na ni EMI za ko na chu na ki block the na phone cha ai wan hol ro the lo de ai wa kon khan tu a hi state thum ham India sunga hi state tam ta ma hen na ai wa chu lai sunga hi mun thum mun li a bo hi thi hol do the he first pe na hi Delhi hi ya ba na hi Gujarat ya Uttar Pradesh ya nga lang bo hin lai na state danga hung lung lo lai ha che ti chu iti hol do tham a website chu kan pi di hin na Google ma wa chu na search di na amian chu EPR hu ki bol the am tle CEIR cha kan pen screen na CEIR a hu na chi ala na number na ki block the ha che government in ahin pi na tha website tha kitile amasa website tam ta ma lu na le e pui mang su ke hi wan chi a pha government ahin government of India Ministry of Communication kiti cha screen a kan pi anoi lang to leo chun na phone number hi wan cha hi aboi na khat chu na phone number nga in tin ni EMI first number EMI 2 device brand kiten device model upload mobile purchase invoice ti hona thil tam ta ten nam man sa na mun ho ki sena chun na I khat ne ai man tho chu kon khat ni het lo ji a chu ti chu apha pen hi FIR bol na ai ma chu FIR bol on la amu lo na la he ndam ti le e host na hung hlung am chu ki hello la he na ka sei banga chu India a hi state tam ta min hi ma cha hi nga le a bo he chi
approve bol na lai he na ji chun nin do bangwa chu hol do the ham na ti wa he nge hol do the yong he na ai ma chu khat langa chu abui na chu hi le nangma te in hol do the lo he na che government lang sanga hin government duty ki tiang le ma ho a hin ei ho a hi pon ei ho chun ai ma block I bol the he na block I bol the hin ai ma chu en no I phone chung chang chu phacha het chil nga ye IP phone he IP model he ya alo IP number ko koi ham chu po na het nga ye tiang le bo chun na ki block the na lai he na ne het lo wa le chun them khat ne het na thil ne het ho chu EMI chu le police ho khut ham khana na pi lu na ma hon hol le bo hol do tiu chi chu hin phone chu mu lo di ai poina mu the he chu ka sei no me ai wa chu nang ma ta in na ki bola le na block the bo hin I mean police ho dung ju ya hin bol ten hol do pi the he ti ka in het sai ki pa